I danas je srijeda, drugi dan Bajrama. Danas ću da dijelim bajramske pakete socijalno ugroženim familijama. A bajramske pakete je platio bračni par Kajdić, Nijaz i Muharema. On žive u Holandiji, ali njima je Kozarac u srcu. Evo ako njima, oni su ludi za Kozarcom i žele u svakom slučaju, na svaki način da pomognu našim Kozarčanima. Oni puno baš radi. Neću sad navoditi imena, vidjet ćete vi evo sada, već u videu dalje, kome sam sve odnio. 13 paketa, 1300 maraka. Svaki paket je 100 maraka vrijedan. Dobro. Evo, ovo da vidimo ovdje su dosta veliki paketići, nije to samo ovdje u autu, to ima i gore naprijed, na prednjem sicu nešto imam. Ovo je prva tura, jutro je 9 sati, ja se nadam da danas uspjeti sve završiti. Prvi paket je kod Hameda Hodžića, njegove djece, jel da je djeca, jedni su u školi? Nisu, konja sutra, ovo ja ne idu. Aha. Najstariji. A najstariji u dom? Ide sutra. Aha, dobro. Pošto ono mir konja ovo. Aha, dobro. A drugi paket smo ovdje kod Mehmet Forić, zvani Hemaš. Ima dva sina, oni idu u školu Sunce, jel da? Tako je zove škola Sunce. To je dovoljno da kaže se. Sljedeća pošiljka je za Said i Suada Velić. Puno hvala, najljepša. Ovo vam je od familije, od bračnog para, Kajdić. Oni su rodom iz Gariba, imaju dole. Sad trenutno žive u Norveškoj. Ali su Kozarčani i srcem i dušom. I sad smo kod Safije Fazlić i njeni dva djece, Zilhad i Zilha. Aha, Zela. Jeste vi mama otišla u komšiluk, jel da? Aha. Oto po siruku. Aha, dobro. Jeste vas dvoje dobro? Jasno. Super, super, super. Ja sam ojutros bio već gore Brđani kod Hameda Hodžića, pa sam u Forcima bio kod Hemaša, pa gore Gornji Jaković u Velića, pa dole Hadžići kod Fazlića. Evo me sad u Menkovićima kod Rabije Kilić. I za nju je isto jedan paket od porodice bračnog para Kajdić. Sad sljedeći paket je kod Bilal Fadila. Da. Fadila, ona živi sama. Ti nemaš djece? Ma ne imam. Niste imala djece ili? Od prvog muža imam jedno, nesim da zna za mene. Aha, dobro. A ovo ti je postala isto familija, jedna bračni par. Iz Gariba, Kajdić, Nijaz i Muharema. Hvala im što kaže, sama sam... Kako je zdravlje, kako? Vidim da teško da se uvijek držiš za zid, kad ne možeš uvijek šta je. Pa, ja računam da izviniš i vipca držao. Aha. Vidiš brukova ovaj. Aha, Ja vidiš koliki su. I roba ne stoji kako treba. Nadaj se, čuvaj se. Čuvat se ja kad mogu, ali neće. Ni godine ne daju, ni... Koliko imaš ti godina? 80. Mašallah. Čuvaj se, vidimo se. Sad sam iz Mujkonovića gdje sam bio kod ove žene Bilal u Trnopolju. Mujkonovići su kod Sivaca, ovi je Mujkonovići. Sad smo u Trnopolju kod Zumri Čuskić. Evo me sad kod Zumri Čuskić. Zumra već galami na mene, kaže da sam dosadan. A nisam. A kaže da me sanjala, pa je bilo, nije baš fin san bio što me sanjala, ali eto. Jel da je? Šta si sanjala? Pa ne mogu ja tebi Aha, nećeš. Ti odanamo po selu, otkuće duć. Jel da je? Kazive. Dobro. Ko ta šura. Dobro. Sad smo kod Alisa Čanović. Jeste, haj slikaj, kad baš moraš. Isto napolje, sad smo stigli u Mujkanoviće, kod Zaruša. Kod Timi Mujkanović. Timu sam probudio
Nešto je slaba. Šta je? Ne znam šta mi Boga me 3 dana. Nešto te obara. Nisam dobro, pa nisam dobro. Ne znam, ović, ajde, kad ne mogu reći, boli me tu i tu, boli me sve. Ovo ti šalje paket, bajramski, za Bajram šalje ti Muharema i Nijaz Kajdić. Pa ovim volim, bravo, zdravi, živi bil. Znaš ti njih? Kako nije znati, ovdje? Dobro. Od ove čerka, to sve ti znamo ste dobro. Znači, selam njima. Salam njima, zdravi, živi bili, dugo vi kako voda i nek nam dođu da se vidimo. Amin, amin, amin. A preko puta time Mujkanović je Sadika Mujkanović. Sadika Mujkanović. Evo, i kod njih. Dobro, dosta me govore Sadika, lakše im. Nego Sadika Mujkanović. Ovo ti šalje Nijaz i Muharema Kajdić, oni su iz Gariba. Eto. Znam. Nek se zdravi živi, a i ti koji si donio. Hvala puno, živi i zdravi bili. I koje god učestvo, Bože mu dragi, nek podari lijepo zdravlje. Amin, to je najbitnije. I najveće bogatstvo je zdravlje. Najbogatstvo je zdravlje, a drugo... Biće nekako. Sad smo kod Senada Medića, kod njega smo. Isto jedan paket. Kako je Senad? Jarane, što ima? Ismi dobro? Ja šišam. A šišao sam? To je Jarane, živ mi je zdrav bio. I sad sljedeća pošiljka je kod Elvire. I kako je brat ime? Hvala za pomoć, hvala da Elvire iz Prijedora. Aha, iz Prijedora. Kako ono prezime? Čanić. Čanić, prezime. Elvir i Elvira. Imaju dvoje djece bez roditelja i tako. Aha. Teško, ali žive i živi i zdrav bio. Ja za pomoć. Nema od čemu. brata i zazve i tako. Dobro. Evo me danas 13. paket u Čerici kod Kadire grede. Kod nje sam najteže došao, baš je ono voda na sve strane. Dobro sam pokušao. Ali uspio sam doći. Kadira, ovo ti je Bajramluk, bajramski paket od bračnog para Kajdić, Nijaz i Muharema. Oni su iz Gariba. Da. Žive trenutno u Norveškoj. Oni su to poslali. Hvala im, zdravi živi bilo, Allah ih nagradio ako Bog da. Amin, ja. A i vas bome, Amin. To je to za danas. Da u zdravlju Od potrošiš po jednu. bračnog para Kajdić, Nijaz i Muharema.